ovo što je sada planirano zaista je jedan moderno dizajniran trg koji će imati i zelenilo koje tamo već egzistira, jedan dio njega će biti preuređen, bit će zasađeno neko novo. Na njemu se nalazi jedna posebna fontana, ona je u formi plitkog jezera sa podnim laznicama i savremenim sistemom recirkulacije vode. Ona kada se isprazni, vi ne znate da je tu bila fontana, zapravo taj prostor je ravan, on se može koristiti u toku zimskih mjeseci, da između ostalog može biti na njemu postavljena bina za održavanje koncerata i tako dalje. Jedno moderno novo rješenje kakvih ima u svijetu, ali je prvi put da se pojavljuje u Bosni i Hercegovini. Ovo je projekat koji je jako važan za cijelu zajednicu. Naš cilj je da što kvalitetnije i u zadanim rokovima završimo i predamo stanovništvo na korištenje.